Hoofnuus vanaand, die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, vra sy NEK vir 'n datum om te bedank. En 2 atlete sterf tydens die Eysterman 3-kamp kompetisie in Mossel Bay. SABC gasheeruitsaaier van die G20 SA 2025. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Die ANC-president Cyril Ramaphosa het sy teenstanders in die party se nasionale uitvoerende komitee uitgedaag om hom 'n datum te gee waarop hy moet bedank. Die NEK het vandag 'n 3-daagse vergadering in Germiston aan die Oosrand afgesluit. Ramaphosa het in 'n heftige politieke oorsigverslag sy politieke opponente in die ANC gewaarsku om op te hou om sy uittrede soos lafaards en donker hoekies te bespreek. Hy het aan die NEK gesê, as hy gevra word om te bedank, sal hy dit vandag doen. Die ANC-president se opmerkings volg na mediaberigte dat hy van plan is om na die G20-beraad later die week te bedank. In nog 'n dapper skuif het Ramaphosa met verwysing na getuienis voor die Mlanga-kommissie gevra dat al die lede van die nasionale uitvoerende komitee aan leefstyl-audits onderwerp word en gesê die ANC kan nie soos 'n maffia bestuur word nie. 2 deelnemers wat aan die Eysterman 3-kamp kompetisie in Mossel Bay in die Wes-Kaap deelgeneem het, is vanoggend dood. Die organiseerders van die Eysterman 3-kamp het op sosiale media gesê sy mediese personeel het om sowat 20 voor 8 gereageer op 'n voorval tydens die swemskof. Sowat 15 minute later het nog 'n voorval plaasgevind. Een van die atlete is by die 400 merk uit die water gehaal, die ander atleet is by die 1000 meter merk uitgehaal. Albei is in ambulanse na hospitale gejaag en een van die atlete is met hul aankoms by die hospitaal doodverklaar. Die atlete, albei mans, was onderskeidelik 29 en 58 jaar oud. Volgens die polisie sal 'n nadoodse ondersoek bepaal wat die oorsaak van die sterftes was. Die wêreld se fokus verskuif na Suid-Afrika later die maand met die SABC wat jou regstreekse dekking bied as amptelike gasheeruitsaaier van die G20-beraad 2025. Skakel in op jou gunsteling van 18 SABC radiostasies vir al die aksie. In dieptedekking op die SABC nuuskanaal, SABC Lehigh en SABC 1, 2 en 3. Alles is ook aanlyn op al die SABC sosiale platforms en op ons spesiale G20 aanlyn kanaal beskikbaar. G20 Suid-Afrika, ons bring dit tuis. Die Johannesburg Metro het berigte verwerp dat hy R4 miljard van sy reeds beperkte kapitale begroting gebruik het om te voorkom dat ontevrede werkers die week se G20-beraad ontwrig. Die werkers is ontevrede oor onder meer die onderbetaling van salarisse in vergelyking met ander metro's. In September het die metro beweringe ontken dat R4 miljard vermis word uit die bankrekening van Johannesburg Water. Die inligting is wyd op sosiale media en openbare platforms gedeel. Volgens berigte het die munisipale werkersvakbond SAMWU gedreig om snelweë rondom Johannesburg te versper om die gasheerstad in die verleentheid te stel. If you recall, we only reached an agreement with SAMWU on Friday in principle, and that agreement still has to be deduced into writing. So therefore, there can never be any diversion of funds, and I don't think the city is intending to divert any funds from its capital expenditure, especially for important projects from water and the roads agency. Die leier van Operasie Dudula, Zandile Dabula, sê die groep beplan nie ontwrigting van die G20-beraad nie, maar wil die kollig plaas op interne probleme in die land. Die groep het gedreig om te betoog tydens die beraad. Die Nasionale Vervoervakbond het ook 'n 48 uur lange staking afgekondig wat na verwagting die vervoer van internasionale afvaardigings sal bemoeilik. When we have visitors and we are hosting visitors, it's pointless because we're still battling. Our own president is not hosting us as a country. We are suffering under his leadership. He is not
taking care of us. Die polisie in KwaZulu-Natal is op soek na verdagtes nadat 4 liggame in 2 uitgebrande voertuie by Inanda Dam naby Durban gevind is. Die voorval hou vermoedelik met veediefstal verband. Police responded to reports of 2 vehicles which were burnt, and upon arrival at the scene, police found 1 body burnt beyond recognition inside a Nissan NP200, and 3 other bodies were found inside a Toyota Rumion, also burnt beyond recognition. Police also found 3 carcasses of cattle next to the NP200 vehicle. Die voormalige Suid-Afrikaanse ambassadeur in die VSA, Dr. Franklin Son, is gisteraand in Kaapstad dood na 'n kort siekbed. Hy was 86 jaar oud. Sy familie sê hy was 'n doelgerigte man met toekomsvisie. The slogan we heard in our home frequently was, where there is no vision, the people perish. So if you don't have a vision, you can't lead. You need to enroll people into a vision, and they'll find their space within that vision. Then you need to help and enable them to fulfill their role in the execution of that vision. And so he did that, whether it be in business, academia, institutions. He chaired many organizations and boards, and he did that by example. Na 2 rooi kaarte en gevolglike skorsings het die Springbok rugbykamp voorry versterkings ontbied vir die laaste 2 toetse van die Europese toer. Die haker Bongi Mbonambi en Stit Ntutuko Mkunu gaan aansluit by die groep in Ierland. Die Bok hoofbreier Rassie Erasmus wou soos gewoonlik nie omstrede skeieregter beslissings kritiseer nie, tog het hy sy frustrasie deurgeskemer. Yeah, losing 2 5 locks in 2 games for not going lower than they can low. It's tough to understand, and I'm not saying anybody's wrong by that, but we don't know how to coach guys more different to go lower. We are really a bit in a fix for a 2-meter guy and a 2.06 meter guy to go lower than a guy on his knee. En ten slotte, Gauteng se lugruim was gister 'n muurnes van bedrywighede met die Wonderboom Ligskou se terugkeer na die lughawe. Die skou is 'n asemrowende vertoning van krag, presisie en werkverrigting en bied toeskouers 'n seldsame blik op moderne lugvaarttegnologie in aksie. Of jy nou lugvaartentoesiast is of bloot op soek is na 'n dag van gevleelde opwinding, vanjaar se lugskou het iets vir almal gehad. Van historiese vegvliegtuie tot die nuutste kommersiële reuse. Die program het oor dekades van lugvaartgeskiedenis gestrek. Wonderboom is open airspace. It's normally beautiful weather. Today is a bit rainy, but otherwise fantastic. Huge crowd line. It's open and it just lends itself to a beautiful display day. Die Suid-Afrikaanse lugmag se deelname het vanjaar se skou in 'n glansgeleentheid omskep. Die organiseerders het onvermoeid gewerk om seker te maak alles verloop seepglad, want 'n geleentheid van die omvang bied talle uitdagings. These air shows have become a logistical challenge from many different respects. Fuel prices have increased. Just getting aircraft availability and making sure we get pilot availability is another thing that we deal with. Die kosstalletjies, tuisgemaakte bier en speelplek vir kinders het 'n feestelike atmosfeer geskep vir gesinne, lugvaartliefhebbers en sensasiesoekers. It's my first time. It's always been his dream to be a pilot, so I surprised him. It's a date. My parents brought me here. I didn't expect much, but it's currently fun here. It's the second time, but yeah, I love it here. Die stad Tshwane het vanjaar as vennoot en gasheer aangesluit om te verseker dat die Wonderboom Lugskou met uitnemendheid, veiligheid en wêreldklas organisasie aangebied word. To showcase our aviation excellence, but also say how do we attract even international players who say, wow, okay, we thought there's the Renshaw, there seems to be another kid on the block called Wonderboom air show, and that's really the plan. Alhoewel die reën die vertonings vroeg laat eindig het die skare steeds elke oomblik geniet, waar dit 'n dag vol opwinding en pret gemaak het.
En daarmee roep die Afrikaanse nuusspan halt. Ons is môre aand om 8:30 terug op S3. Mooi aand, totsiens.